Mordekhai wakhunjulwa kuthi akanikwanga lutho ngesento sakhe sekuphephisa inkosi. Mordekhai, ngimupha ligama lamhla lengilipha wena. Ngikupha sibusiso lesi njengesaMordekhai, ungukhunjuliwe. Wathi Mordekhai, la kufa kusemehlweni akhe. Wakhunjulwa, akaphephanga ekufeni kuphela, kepha waphakanyiswa. Nawe lamhla ngithi hamba khunjuliwe. Kungathi tento takho temusa nale bese tikhohlakele. Nale bengazuthi awunawuthola lutho ngato. Kwangathi betingakhunjulwa tigwatshulwe. Ngiko ngithi hamba ucaphele, hamba ugatsile, ngoba ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Asisithole encwadzini yaJohane wekucala sahluko 3 verse 1 na-2. Asenibuke luthando lolungaka babe lasinike lona, kuthi sibitwe ngekuthi sibantwana baNkulunkulu. Futhi vele singabo. Ngako-ke live alisadi thine ngobe alimatanga yena. Bathandzekako, nyalo sibantwana baNkulunkulu. Ngiyakuthandza kakhulu lokho. Bathandzekako, nyalo sibantwana baNkulunkulu. Sikuthathaphi lokho? Sikuthatha esentweni saNkulunkulu seluthando. Asizame kuba bantwana baNkulunkulu ngekuya esontweni nangekuthandaza. Njengaloku umntwana elibhubesi akazami kuba libhubesi ngekudla inyama. Udla inyama ngoba atelwe libhubesi. Yini-ke le ngenta ukuthi siphile thine ngoba phela sekunento leshintshile lakithi, i-DNA. Lakithi kushintshwe inhlitiyo. Khumbula uthi uNkulunkulu usinika inhlitiyo lensha, akasinike emavesi lamasha, kepha usinika inhlitiyo lensha. Le nhlitiyo lensha-ke lenemcondo lomusha, seyifanana nanasiya simo saNebukadneza. Uyakhumbula Nebukadneza maniketwa ingcondo lensha, anikwa inhlitiyo lensha yekuba silwane. Wabe sewufuna kudla kwetilwane. Kusho ukuthi kube Nebukadneza wamlethela kudla kwebantu, kanti sewunengcondo yesilwane, bekatawufa. Ngoba le ngcondo bese ithi mine ngisilwane, sengidla kudla kwetilwane kuze ngide uphila. Lokho kusho ukuthi mase sinikwe le nhlitiyo, sanikwa ingcondo lensha ne-diet yethu, seyinalo lolu shintsho. Uma singasadli lokudla lokuhambisana nale ngcondo lensha nenhlitiyo lensha yebuntfwana baNkulunkulu, emasotsha ethu emtimba akamoya aba weak, bese sihlaseleka lula. Ngiko tinto letilula nje utawukhanza setikushaya. Sewushaywa tinhlebo, sewushaywa kweswela, sewushaywa ngilokwa nalokwa, ngoba emasotsha akho emtimba kamoya awakagcini, ngoba awudli kudla lokuhambisana nale nhlitiyo lensha lonikwe yona. Ngokuphi lokudla lese kumele ukuthi ucaphele ukuthi awupholoti kule diet, ngoba umntwana elibhubesi njengalo sengishilo, uma ungamkhanza sekaphike kunatha lubisi angafa, kepha kufuna ukuthi ekukhuleni kwakhe adle inyama. Seyini-ke kudla lekumele ukuthi uhlale ukudla lokutakukuqinisa. KuJohane sahluko 4 verse 34 uyasho Jesu kudla kwasekhaya. Jesu waphendula wathi, kudla kwami kukwenta intsandvo yalongithumile nekucedzela umsebenzi wakhe langinike wona. Njalo mawenta intsandvo yaNkulunkulu usuke udla, uyabona. Njalo mawenta ucedzela uNkulunkulu afuna ukuthi ukwente, uyadla, uyagcina. Emasotsha akho emtimba yagcina, umtimba wakho wakamoya uba strong,
bese wena netintfo letimangalisako. Amen.